insbesondere, posebno, naročito, konkretno, osobito, između ostalog. Njemačka riječ insbesondere možemo je upotrijebiti kad u nekom kontekstu njemačke riječi želimo da istaknemo nešto što je najvažniji deo ili nešto što je posebno bitno. Insbesondere je prilog u njemačkom jeziku. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Studenten. Ova ponuda je posebno namijenjena studentima. Die neuen Maßnahmen betreffen insbesondere kleine Unternehmen. Nove mjere se naročito odnose na mala preduzeća. Ich möchte mich insbesondere auf diese Leitungen konzentrieren. Želim se posebno fokusirati na ove linije. Die neuen Regeln gelten für alle, insbesondere für die Lehrer. Nova pravila važe za sve, naročito za nastavnike. Wir sollen insbesondere auf die Qualität achten. Trebalo bi naročito da obratimo pažnju na kvalitet. Diese Regelung gilt insbesondere für internationale Verträge. Ova odredba se naročito odnosi na međunarodne ugovore. Die neuen Regeln gilt insbesondere für Kinder. Nova pravila se naročito odnose na djecu. Liebt Tiere, insbesondere Hund. On voli životinje, naročito pse. Insbesondere in der Wissenschaft ist es wichtig. Posebno u nauci je važno. Ich mache viele Sportarten, insbesondere Fußball.
Sviđa mi se mnogo sportova, posebno fudbal. Ich mag viele Früchte, insbesondere Äpfel. Volim mnogo voća, posebno jabuke.